Qari ta' kliem set 3.2. Issa li tallimtu taqraw ħafna kliem, f'set 3.2 se niltaqgħu mal-artiklu quddiem il-kliem. L-artiklu li għandna f'dan is-sett huwa il. L-artiklu il nikdbuh billi npoġġu iż-żewġ ħsejjes i, l fejn xulxin u nikdbu sink, jiġifieri dak is-sinjal immarkat bl-aħmar illi ma jagħmel l-ebda ħoss. Ngħiduh il. Għajdu warajja. Il. Xi eżempji tal-artiklu mal-kelma qabel ma nibdew huma il-ħut, il-mopp. Se naraw kliem li nafu naqrawh sew. Ma' kull kelma se jkollna l-artiklu il. Wara li qrajtu dawk il-kliem bl-artiklu il, se taqraw sentenzi illi wkoll fihom kliem bl-artiklu il qudiemhom. Wara kull sentenza se jkun hemm stampa biex tkunu tistgħu tifhmu aħjar. Il-ħut fil-kopp. Il-gass kien fuq il-vann. Hemm il-ful fuq il-kbir. Hu kiel il-ful. Il-far sab il-ġamm. Hu mar fuq il-moll u sab il-boots. Grazzi ħafna, sakemm nerġgħu niltaqgħu. Saħħa!